abe apostolo enele dzidzɔkpɔkpɔ gbɔgbɔ ya me agblɔ bena mexɔ Mawu si nye tɔ ŋusẽ katãtɔ si wɔ dzi kple anyigba dzi si mexɔ Yesu Kristo Mawu ƒe tenuvi si nye mía Aƒetɔ la dzi se ame si be fɔfɔ tso gbɔgbɔ kɔkɔe me eye Maria ɖetugbi la dzi ame si kpe fli Pɔnto Pilato te eye wòhera asi eye ame si eye wogafɔ tso ame kukuwo dome le keke etɔ̃a gbe eye wòyi dziƒo eye wònɔ Mawu ƒe ŋusẽ katãtɔ ƒe nuɖusi me afi ma wòagatrɔ ava adrɔ̃ lãmegbe kple ame kukuwo mɔxɔxɔ Jesus mɔ Kristo ame kɔkɔ ɖeka si nye ame kɔkɔwo ƒomedodo nu vɔ̃ keke ŋutilã ƒe tsetisi kple agblɔɖose. Amen. Hadzihawo, jeune femme kple kekeli woadzi ha ɖe wo nɔewo yome. Thank you.
Lɔlɔtɔwo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me, míadze míaƒe gbeƒãɖeɖewo gɔme kple egbetsɔtsɔ na ame yiwo ke le mía dome. Ame gbãtɔ yi míatsɔ gbe na nye mía nɔvi Tia Abalo, enye Togo Presbytere nyanyuɣa mevi le Péfil, français gbegblɔƒe yi ke ne le tokɔ ɣetoɖoƒe ƒe hamevi wònye, eye agbalẽ le esi tso secrétaire synodal si be abe ame yi ke nye mía nɔvi yiwo ke wɔna le français yevugbeme be handicapé visuel, vɔ ewɔna lɔnudɔwoa wòato mía dzi eye míatsɔ gbe nɛ wòaƒo nu. Enu yiwo ke le esia wòatsɔ fia mí, eye le subɔsubɔ ƒe nuwua mía ate ŋu awɔ kpekpeɖeŋuwo nɛ ne wòate ŋu tsɔ anɔ eƒe agbe abe kristotɔ ene. Ke ma míatsɔ gbe na mía nɔvia ne enya yiwo le esia wòagblẽ. Eyome fédération de groupe musicaux du terroir ƒe amedɔdɔ yiwo lia woaha axɔ gbea akpe le miti atɔ me mía atsɔ gbe na wo. Aƒetɔ Tia mi tsɔ gbe na wo na aƒo nu agblɔ enu yiwo ke ne wɔna na mi míase akpe. Yesu Kristo, Yesu Kristo, mereku abali pastor gblɔ enea woyɔna be Tia Abalo Jacques, nyeme kpɔna nu tso vifeme ke o, vɔ Mawu wònye, le eme ke mi le tsitsima wona mi nya be nyateƒe mi mekpɔna nu o, vɔ mía hã míate ŋu asinudɔ mawo la kpe ɖe míati be míate ŋu atsɔ anɔ agbe afi Yesu wava kplɔ mi gbe ɖeka ke le eya nua mi srɔ̃ asinudɔ ɖewo si gbe míate ŋu alɔ azikpe ku nilɔka alo egbe ka ke mi lɔna wɔ be chaisewo yi be table kple lipiko kple mi gba wɔna afɔ tutunu yi be ɖewo ya ke eyawoe kpena ɖe míati be mitsɔ kpɔna míaƒe hahiãwo gbɔ si gbe aɖu nu lo aletsi lo ayi kɔdzi lo awɔ zazãwo abe ale yi mi wɔnɛ ene ke eɖo dome ɖe be kɔmadawo megale vava o wɔe be xɔfetsiwo dze mía dzi tsi esiae wɔe be mekpɔ tatɔwo ne woakpe ɖe ŋutinye nenye be mi hiã nenem be dɔ yawoa ke miate ŋu adɔ mawɔe na mi ke adɔm sem ado bubu nye ŋutɔ ŋuti be nyemanɔ mɔto kple asimewo anɔ nu bia abe ale yi mi nya ame ɖewo ado bubu nye ŋutɔ ŋuti eye wòado bubu Togo dukɔa hã ŋuti ke le eya nua ma agblɔ be ne nye be mi lɔ kpe ɖe ŋutinye ku lɔlɔ nana wa adom se be mate ŋu aɖe xɔfetsi siwo tsi ŋutinye eye nenye be miava dɔ edɔ yawo ɖomahi mi mesɔ gbe zi ɖeka oa ke miate ŋu ayɔm le 91 23 32 85 91 23 32 85 le mouva miate ŋu akpɔm le 98 24 42 30
98 24 42 30 akpena mi kakare nu siwo mi awon na lata mawo ma jijo ETP dodo na mi o akpena mi kaka mawo ne don se mi eye wa yira mi amen. Enyo ni dakpe azikpe ape ega enye nomo eyo ke na yo we ganami. D'accord. Mereko les tabouret le ke ami we 8000 afotutunua le 2000 chaises ple fauteuil ple bubuawa ma de kuku veni mi yom eye mi adoa mi agbole wa tiro de gameata akpena mi kakaka Akpelo kema ya 8000 eya 8000 akpe ne mi wusubo subo no 8000 enwola no hwamonu bepere wo keli ha ameyo lo kwa ne ni player enyo ba ameyo kema te player egbewa nyatem akpere mi no yamti akpe groupe musicaux du terroir odo festival witinu kafu miato miti atonao wavango akununami président bobobo mti fafato tu avedi ha akpro odo zireka akpe Miele deka, nyokata miele deka, muti fafa, yonya no penyato mi gere nyaji india, obrebe nyatu tutana efoto medani, miyomi mama jingwana nyapoto, eyuzube talia, miyomi aga hungandiko. Kwa nya defiami ko nya tokbene enu itawole nya domya wa akple na mi alumano nyene ne a yo nya je gonpre ta zire ka alo na wale ke monsieur Maoube Dodi secrétaire na bureau fédéral kenye ancien président na Ntifafa bo ko se wuto afeti yo nya fufu Monsieur Adjaklo Frank, président du bureau fédéral. Et il n'y a pas de secret. Ok. Il y a Madame Apodo Marie, vous me tété. Il y a. Et il y a Bansa Kosi Walanyo. Enyenya subola banto na Ntifafa wo kwase hutu afeti akwena mi yo nyato gbena nyame président zireka akwe solide gloria yo me de akpena avedira me no pe akata to kuku de ma na ma ko yiji ama globe vice-président fédéral va do mia do ma kema me de kuku ne de blava do mia gbo monsieur Gale Anani Mose echo akore sewa amenopea enye vice-président na fédération yo que nyento ame subona le avenu amenopea nyento mele que mide akpena avedi amenopea kata de doyoko o milita ewe be maove mianu be lirodo yo ke pome vava secrétaire adjoint fédéral echo miagbo mi dakpena maude eva gbeta e mi dakpena maude rame akata magbeta ewe be epo yo ke va ya bobobo kwe khosefu jo le nyanyo rame ame
ye ke nye mia deʋuwo ewɔe be ƒe ya mea tɔxɛ mawu ve mia nu be mia tɔgbui nkafu fia nɔ mia ŋtsi be yi se mia ŋkɔ be woɖo mi ezi dzi adzɔ dzi na yi ta yado ehobobli tome yi ke woda ŋkɔ ɖe dzi be spécial festival bɔbɔbɔ 2026 yi ke wowɔe be bɔbɔbɔ wo ɖeɖe ko woawɔe na si be aleke mi le mia kpɔ ma kple yawo xoxo le miame fédération mea mi su habɔbɔ blanevɔxo le relpea me yi ke bɔbɔbɔ blavevɔ atɔ̃ ye xɔseʋuwo le ame wuiatɔ̃ wɔe be wova wɔ tirage na habɔbɔ ame ewo ye koe la te kpɔ gome le festival ameƒe ya me ye wɔe be avedzi habɔbɔ hã kpɔ gome le eme míagblɔ be habɔbɔ habɔbɔ yawo me ŋkɔ va yi le bɔbɔbɔ tso gblẽkɔmegã bɔbɔbɔ sagbado bɔbɔbɔ hedzranawe bɔbɔbɔ tokɔe witsi bɔbɔbɔ avenu bɔbɔbɔ kɔhe bɔbɔbɔ agbalẽƒedo gã bɔbɔbɔ vakpɔ sito bɔbɔbɔ amada home kple bɔbɔbɔ avedzi woawo nye habɔbɔ amewo yiwo ke dzakpɔ gome le hobiblia me le gakeme le tsi enyilia me ŋkeke gbãtɔa dzi ne míagblɔ ko akɔsira ve koe le ŋkɔ na mía ya yi ke dze memra gbe dzi ye hobiblia dzakpɔ me vava le tokɔe witsi hamenɔƒea woawɔ ale retour zirika kple final zi gbãtɔa no nyagbe wɔe koa habɔbɔ amewo yawo me ɖe akpa ve groupe A groupe B wa dégager 2 meilleurs le amatɔ gbãtɔa me aga dégager 2 meilleurs le akpa ve gɔ̃a me koa ame wɔme 4 gɔ̃ wa ya ƒo final zi ɖeka ta kaka ɖo midi koa 9h tutu nuwo le tɔgɔme gasheke kaka ɖo midi koa wo dégager le 4 meilleurs zi ɖeka ga ɖeka tutu koa ame wɔme 4 ma la wo le ƒo final zi ɖeka kaka ga ve kple afã koa nu sia nu termine gatɔ̃ koa kudo prime nu sia nu edakpɔ me vava le teƒe ma mi hiã hamenɔƒe ɖe sia ɖe me kplɔlawo meɖo be kplɔlawo lo mi gblɔ na kɔfia be ne fi ke tatɔwo to koa dze be hameviwo ne kplɔ wo ɖo womayɔ avedzi ŋkɔ gumagbe koa womekpɔ avedzi me hamenɔƒe o le mi nya mi ɖo mi so motive na ɖe nu ŋutia mi le emɔ kpɔm tsɔma be miakpɔ mi le agbɔsɔsɔ me ye ɖo woayɔ ŋkɔ ko ame kawo yɔ gba ave dzi ke ma no ke no gblɔ be avedzi xɔ kupa ɖe ɖewo makpɔ mo la ƒo asikpe nɔ wa ke be mi ƒo asikpe ɖeka na mia ɖokuiwo ke kple ya nu ya nye zi gbãtɔ ye wokɔ de tome le hamenɔƒea ta enye nu tɔxɛ ɖe ale gbegbe yi ke be mi nya miame kplɔla yiwo ke le teƒe ya le bɔbɔbɔ kple xɔseʋu nu dzɔna dzi nɔ ɖoa mianɔ wo ŋuti ye miakplɔ wo va avedzi miakplɔ tso avedzi ɖɔɖɔɖɔ akɔ va witsia nutsɔma le premier be nu yi ke mi dza wɔ zi gbãtɔ le nyanu ya mea ne wòate kpɔ eme dzidzedze nyuie akpe na mi miawo le dɔ dzi lo. enyo mie da akpe na président fédéral kple bureau menɔlawo lɔlɔtɔwo eyi wogblɔ be wogbɔna mía gbɔa nyitsɔe va yia ye woava vɔ le ŋkekea ƒe nubiatɔ ame siwoa ta mi be ne wova egbe vɔ eye wova alea enudogo ɖe nunu mele mawu gbɔ amadahome ƒe bɔbɔbɔa eɖu jubilé de porcelaine ale woƒoƒu ame aɖewo be woawɔ hoʋiʋli le bɔbɔbɔa me kema woyɔ miatɔwo hã be woava ŋutifafa bɔbɔbɔ tso avedzi kema yi wowɔ hoʋiʋlia ŋutifafa bɔbɔbɔ tso avedzi eye xɔnɔƒe gbãtɔ kema miatsɔ woabe diploma nawo c'est un prélude na hoʋiʋli ke woyaya eye wodze gɔme alea miado gbe ɖa ɖe wo ta be wòayi dzi awu nu nyuie hã le ɖe na Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen.
enyo nye dakpe eyi mi xɔnɔ ƒe gbãtɔ le ya mea negawɔ be miadu ɖe dzi akpɔ miayi mia ɖokuiwo me eye miadzra ɖo nyuie na yi ke ava mina miase egbe ŋkekea dzi gbeƒãɖenyawo egbe kɔsiɖe nye kɔsiɖa adrelia le pentekoste megbe eye wònye trinitate kɔsiɖa adelia mawunya etɔawo ƒe nyati yi ke woɖe le me nye lɔ gbɔgbɔmenuwo be nàtse ku lɔ gbɔgbɔmenuwo be nàtse ku kɔsiɖa si be yi ƒe nukpɔkpɔ le gago me enye $1,000,000 kpe alɔfa ɖeka blatɔ alɔfa adre bladre vɔ atɔ ame yiwo kpɔ gome le subɔsubɔ ame nyitsɔ kɔsiɖa gbe nye ame akpe ɖeka alɔfa ɖeka blatɔ vɔ ade lɔlɔtɔwo míedi be míada akpe na Mawu ŋusẽkatãtɔ ame yi ke le míakplɔm ŋkeke ɖe ŋkeke yiwo me le hamenɔƒea me mie yi ɖe hamekplɔ ha takpekpe nyitsɔ yawo ɖe agbe ye míeƒo nu tso enu gã etɔ̃ ŋuti gbãtɔ eye nye míaƒe nuŋekpeda ŋkeke nyuie esi le mía dzi le ɣleti enyilia ƒe ŋkeke 90 gbɔ Mawu ŋutɔ de se na eƒe dukɔ be woava yeƒe ŋkume ɣe sia ɣi eye tɔxɛ zi etɔ̃ le ƒe ɖeka me eye vevietɔ ŋutsuwo ame yiwo nye ƒomeƒoƒoa woado ɖe woƒe ŋkume le ŋutitotoɖevi ŋkekea dzi le nuŋeŋe ŋkekea dzi kple le agbadɔme ŋkeke nyuie dzi ke ma le ɖoɖo ma nu la avedzi amenɔƒea hã awɔ nuŋekpeda ŋkeke nyuie le nyitsɔ yi ke nye ɣleti enyilia ƒe ŋkeke 90 gbe ne míada akpe na Mawu le yi ke wòkplɔ mí le tsidzadza ŋdɔkutsu ʋuʋu míaƒe yiyi kple gbɔgbɔwo me Mawu ayra ɖe míaƒe asinudɔwɔwɔwo katã dzi le ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen. Enya velia enye míaƒe ekpoa dzi ƒe edɔwo gbedoxɔdɔ ƒe dzi kpakple míaƒe teƒe yi ke míatu abe fiase ene wòahe gava na mí kema eyi ade zɔm be míato eye míawɔ wɔna yawo be ame yiwo ke lɔ le kpuiƒe kple didiƒea woava de asie me be teƒea neva zu nu yi ke ahe gava na mí kema míatɔ enu ya ɖo míaƒe ŋkume ne mianɔ edem gbedodoɖa me ku ɖe gbedoxɔdɔa ŋutia le kɔsiɖa mea Mawu gake asi ɖi ŋuti na ame aɖewo vevietɔ mía nɔvi nyɔnu eve nyɔnu gbãtɔa ebe eyi va na Mawu ƒe ŋkumea Mawu ve nu eye le kplɔm le eƒe dɔwo mea yedi be yeatsɔ eƒe nunana va ne woatsɔ yi gbedoxɔdɔa dzi ta etsɔ fra akpe alɔfa 250 250,000 francs tsɔ va be míatsɔ ayi dɔa dzi. Mawu ele wɔ ame velia ɖe ɖeko míeli koa eye míatɔ papa titi aɖe va mí mekpɔe kpɔ yi wò be yevi nyɔnue dɔ ye yevia enye Togo presbytere nye amevi vɔ meva na sɔleme le avedzi o eye wònɔ Togoa eyina sɔleme le kpoga fifia papa ŋutɔ kple eƒe ƒome va ti agɔe kove vɔ mía nɔvia to Facebook kple tɔwo dzia ekpɔna avedzi be sɔleme gbe sia gbe eye tso edɔ le yi ke wole yim ta ebe yeha yi ke mi ɖe adzɔgbe le gbedoxɔa mea yele didiƒe va yeha yi ɖe adzɔgbe ne Mawu be Mawu ne kplɔe ne yeha yeada asi gbedoxɔdɔa me ta Mawu le kplɔm ita wòdɔ tɔ aɖe ɖa mí nunɔlawo gbɔ be ne tsɔ $1,000,000 va na mí míatsɔ yi dɔa dzi Mawu ƒe ŋugbedodo eva me Yehowa Mawu eva me ebe yi kpɔe
ekpɔe be mawu ƒe asi ele mía dzi kema le yi mía le dɔa wɔm eye ye ƒe gbɔgbɔ le mía kplɔ ma be míatsɔ de dɔa me eye míanɔ gbe dom ɖa ɖe ta kema mía le gbe dom ɖa mía le mawu biam be mawu nenɔ kple dɔla nyɔnu ya le yi wònye nyanyihamevi vɔ yotsɔ ɖe le ave dzi be nyamea mawu hã atsɔ ɖe le be nyame godogodo koe etsi wu la etsi megbe ɖe ŋuti kaka ne tsɔ ɖe le mawu be dɔmea mawu hã atsɔ ɖe le me kema mi ma fa konyi o mi ma ha nu o ne be miana nua miaɖo ŋku edɔdzegbe kple nu yiwo ke me mawu ɖena mi dogotsoe bena mia hã miawɔ nenema be mewoa ate anyo na mi akpe le gbedoɖa yiwo mea le miabe hatsotsowo me kple miabe afi yiwo keke mi le gbedom ɖa lea miaɖo ŋku dɔla nyɔnua dzi vɔ ne nyɔnuwo le nu na nenea adzika metsona mo menyana be ŋutsuwoe tsɔe na wo tsɔ va nana ŋdɛ le miawɔ hã ame yiwo ke na nua nyɔnuwo nyo va nyɔnu ɖona vɔvɔ ŋutsuwo gbɔ xɔne tso tsɔ va nana kɔa me le akpe dana do ne ƒo asi kpe ɖe nyɔnuwo kple ŋutsuwo be ŋutsuwo le megbe na mi te va le nua na mawu la gana be wòava me nenema kɔsiɖa ame ƒe ɖoɖo woyi ale etsɔ dzo ɖa eye biblia me dzrogoe mi le mi katã miakpem ɖe ŋuti ku ɖa gbe miasrɔ̃ nu mi ge ɖe nuŋeŋe ƒe eyiwo me menye ne ɖo nusɔsrɔ̃ dzi be woana nu woaŋe nu koe miati aƒe me mi le miakpem be miava kekeli hadziha be groupe musical miawoe akplɔ mi minya be hadziha gamenɔlawo le vava ge le agbɔsɔsɔ me ne miakpɔ wo eye miaƒo nu eye miado gbe ɖa lɔlɔtɔwo ne aƒetɔ aɖe mɔa miayi ɖe mia nɔvi yiwo ke nye egamenɔlawo gaxɔmenɔlawo gbɔ le tia be ŋkeke blaeve-vɔ-asiekelia eye sagbado ƒe nutome aƒedokɔe nutome la kpe ɖe avedzi ƒe nutome ŋuti ne nunɔlawo wɔ ɖoɖo ɖe ŋutia le yi wòayi ɖoa mia ana mianya mienya be miaƒe gbedinusrɔ̃ƒewo wodze gɔme eye tso nyitsɔ fi ɖa gbe xoxoa mɔkpɔkpɔ hadziha wole ave dzolo kema dzolowo le gaƒoƒo ya me miado gbe ɖa be mawu ŋutɔ ne tsɔ eƒe gbɔgbɔ ada ɖe wo dzi nu yiwo srɔ̃ eye nu yiwo katã mawu ɖe ɖe go to wo dzia woava wɔ ŋutidɔ le hamenɔƒea me nenema ke nye biblia habɔbɔ ne mawu ɖe mɔa woayi asaŋu le leti enyilia ƒe ŋkeke etɔ̃lia va se ɖe ewolia dzi hamemegãwo leti adrelia ƒe ŋkeke blatɔ̃-vɔ-ɖekɛlia va se ɖe leti enyilia ƒe ŋkeke evelia dzi woayi ɖe agɔ ɖeke ame bubuwo hã wogali dzadzram ɖo osɔfo srɔ̃wo woayi ɖe akeƒe le leti ya ƒe nuwuwu lɔƒo kema mie le gbe dom na be gbedinusrɔ̃ƒea wo katã wòazu ameɖokuime yi nusɔsrɔ̃ kple sasaɖaga na mía dometɔ ɖe sia ɖe manye tsaɖiƒe kple eyiyiwo ke míabe wɔ nu bubuwo aƒetɔ ŋutɔ nawɔe na mí to gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me amen mie ɖe gbeƒã va yi be mía viwo ele ɖevi sɔleme yeƒe kplɔlawo woɖo be yewoawɔ nusɔsrɔ̃ na wo yiwo ke woda ŋkɔ ɖe dzi be camp du jour kema bena míadzra ɖo ɖe ŋuti mia míate ŋkekea yi ʋɛɛ kema le woƒe ɖevi sɔleme ƒe akpeda ŋkekea ƒe yiyi mea kema woadzra ɖo ne woawɔ kaya magate ŋu va me abe ale yi mí ɖe gbeƒã do ŋgɔ ene le kɔsiɖa yi ke gbɔna me akpe míetsɔ vevesese le gbeƒã ɖem míanɔ dada yi ke míexɔ ɖe hame nyitsɔ le ti etɔ̃ aɖewo koe ya dada ameyo naomi voku yibɔ mawu xɔ eƒe gbɔgbɔ mawu xɔ eƒe gbɔgbɔ eviawo va na mía dome eviawo nye nuteƒewɔlawo wodze agbagba gake mawu na be eti viawo yome kema mawu yɔe be ne va dzudzɔ le gbɔ yeƒe ɖiɖikɔnɔwo ava me le ti enyilia ƒe ŋkeke atɔ̃lia dzi le 5 août míadɔ ŋu ne le gbedoxɔ me afii eye woayi wɔe le wode du me ŋɔtse kpe ɖo me
le tia be keke adrelia kple enyilia dzi ke ma mi le baba dom na dada ƒe viwo ale yi ke Mawu na be wava dzudzɔ le gbɔ ta ame yiwo wodi le dzoragbe ame yiwo wodi le dzoragbea wole wo yɔm be woanɔ te le subɔsubɔa ƒe nu nenema ke nye fiɖaviwo kple yawɔɖaviwo tɔa ele tɔxɛ le nunyɔnyɔ ƒe ɖoɖo yi ke le wo dzia ta kema nye ɖe kuku be mi katã mianɔ te le subɔsubɔa ƒe nu nyitsɔ kɔsiɖa yi ke gbɔna gbe ye nye kɔsiɖa etɔ̃lia nye na gododo na hamemegãwo be míasrɔ̃ nu míalé mía nɔewo ƒoƒu míagadzro míaƒe nyawo me hafi ayi ŋgɔ akpe ne aƒetɔ aɖe mɔa kekeli hadziha tso aƒlawu aʋatame ava sɔleme le mía gbɔ afi avedzi nyitsɔ kɔsiɖa yi ke gbɔna gbe kema míadzra ɖo be míaxɔ amedzro woava do gbe na kekeli hadziha le avedzi akpɔwo ɖa gake hamenɔƒea wo gbɔna kema mía atsɔ nu ɖe sia ɖe ado gbedodoɖa me akpe lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me míetsɔ dzidzɔ le gbeƒã ɖem mía nɔviwo aƒedzinu Fabrice kpakple mía nɔvi Dramani Valérie yi ke nye Solange Dramani ƒe yometɔ woƒe yayra xɔxɔ ɖe srɔ̃ɖeɖe dzi le gbedoxɔ me afi le leti adelia ƒe ŋkeke blaeve atɔ̃lia gbe tso ŋdɔ ga eve kple afã me míaɖo ŋkɔ dzi be aƒedzinu Fabrice nye hamevi le afi hafi dzo yi ɖe duta kema eɖoe be ne yi gbɔ va kema yeava xɔ yayra ɖe srɔ̃ɖeɖe dzi ne aƒetɔ ɖe mɔa kɔsiɖa gbea mía aɖewo afia le hamenɔƒea me akpe míele sɔhɛ ƒoƒu ƒe semaine culturelle me eye wona míenya be le subɔsubɔa ƒe nuwua gododo anɔ anyi mesusu be wole ɖoɖo wɔm ɖe ŋuti be wòate ŋu adze dzi ame yiwo ke le bureau me kple ame yiwo ke nye amaka wɔ ɖoɖoa nyuie akpe nenema ke nye semaine de la santé tso egbe dzi va se ɖe kɔsiɖa yi ke gbɔna gbea enye lãmesẽ kɔsiɖa le Togo presbytère le hamea katã me ale avedzi ƒe lãmesẽ ƒe dɔwɔhatutua eɖoe be abale yi ke wɔna kokoko ne woawɔ IEC information éducation et communication IMC indice de masse corporelle prise de tension artérielle glycémie THC taux d'hémoglobine yi ke woawɔ le memlera le tia be ŋkeke 18 gbe tso ŋdi ga adre va se ɖe ga 9 me womaɖu nu kafi woava o kema akpe ame yiwo nye ametiti hatutu menɔlawo takpekpe li na mi le nyitsɔ brana gbe tso ŋdi ga 8 me tututu tɔwo mi nane míase míaƒe gbeƒãɖenyawo hamevi aɖe si ke nye míavi exɔ ƒe ɖeka ɖe ƒe dzi le kɔsiɖa me eya ta wòtsɔ fra akpe 3 tsɔ le akpe dam na Mawu enyati yi ke wòtsɔ kpe ɖe ŋuti enye be fia ale si ke míaxlẽ míaƒe ŋkekewoe na mí ne dzinyanu nasu mía si sɔhɛ habɔbɔ menɔlawo wole akpe tso dzimeke dam na Mawu be théâtre chanté yi ke yewo ɖoa Mawu na be ete dze dzi eye hamenɔƒea kple ame bubuwo mi to ɖe yewo ŋuti Mawu ne yra ɖe miaƒe dɔwɔwɔwo katã dzi be miado gbe ɖa ɖe yewo ta yewoagati ɖe dzi le gbɔgbɔ kple ŋutilã me aɖe zɔxe na Mawu fiaɖoƒea ƒe takeke akpedanu enye fra akpewo hamevi aɖe si ke kpɔ dziɖuɖu le bac 1
akpe dodokpɔ me ele akpe dam na Mawu le nu gã siwo ke wɔ nɛ la ta fra akpe atɔ̃ ame bubu hã yi ke kpɔ dziɖuɖu le dodokpɔ mea ehã le akpe dam kple fra akpe atɔ̃ míatɔ ɖeka yi ke do avevinu le hamea me ele akpe dam na Mawu kple Salomo blatɔ vɔ enelia be kpukpui wi asiekelia va se ɖe blavevɔ ɖekelia dzi be yekpɔ be eyo woanɔ hame eye woalé ɖe ame ne ŋuti le yiƒe dɔléle yiyiwo mea enunɔlawo hamemegãwo ŋdisɔlemevalawo kple ametsitsi hatsotso menɔlawo mi megblẽ yi ɖi o ta yi le akpe dam na Mawu be Mawu ŋutɔ wòagana lãmesẽ mia dometɔ ɖe sia ɖe eye wòayra mi katã fra akpe blave wòtsɔ le akpe dam le nu siwo Mawu wɔ nam ta mele akpe dam nɛ le eƒe amenuveve ta fra akpe atɔ̃ Mawu le nye ƒomea ta kpɔm eya ta madzi akpe daha nɛ le eƒe nudzɔtsuwo ta fra akpewo eye dɔla ya tsɔ le akpe dam na Mawu le ale si Mawu kpɔ tanye le dɔléle ƒe yiyiwo me ta mele akpe dam nɛ tso dzivava me fra akpe atɔ̃ le ale si Mawu kplɔm le nye sukuƒea me ta mekpɔ dziɖuɖu le bac 1 dodokpɔ me mele akpe dam na Mawu kple fra akpe eve le ale si Mawu ve nunye eye mexɔ bewo se ta mele akpe dam nɛ fra akpe atɔ̃ ewolia fra akpe atɔ̃ ewolia fra akpe ade ewolia fra akpe asieke ewolia fra akpewo alafa atɔ̃ ewolia fra akpewo ewolia fra akpe wuienyi alafa atɔ̃ ewolia fra akpe wuietɔ̃ alafa atɔ̃ ewolia fra akpe blaene-vɔ-ve alafa etɔ̃ lɔlɔtɔwo mi de moto ne miado gbe ɖa atsɔ akpedalawo kple ewolianalawo aɖo Mawu ŋkume Mawu dɔmenyotɔ akpe na wo ne mi xlẽ nu dzɔtsu siwo ke ne wɔ na mia mi mate ŋu aƒo nu o ne mi kpɔ le yi ke ne ɖe mi tso xevi mɔtelawo ƒe adoboli me ne yi ne kplɔ mia viwo ne tsidza tsã wole me ne ŋdɔkutsu ʋu tsã wole me zemidzatɔ yiwo ke kɔwoa mi menya gbɔgbɔ yiwo le wo me eʋu yiwo ke me woɖoa mi menya va sukuƒea wu nu wobe hadɔwɔlawo sukuhatiwo aƒe yiwo me wodona tso kple gbɔgbɔ yi ke kplɔla woa mi menya o va etsɔ dziɖuɖu na wo wole akpe dam na wo xɔ míaƒe akpedada ame yiwo mekpɔ dziɖuɖu wa mi gado gbe ɖa ɖe wo ta be nana be woasrɔ̃ nu eye woawo hã woake ɖe dziɖuɖua ŋuti aƒetɔ mía viwo míawo ŋutɔwo kple míaƒe xaxawo enyawo keŋ ɖe mɔ be míanɔ akpe dam na wo ne míatsi ɖe dzi ne míate ɖe ŋuti ƒoƒle to ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen kema kple yawoa míele esɔhewo ƒe modzakaɖeɖe ƒe kɔsiɖa semaine culturelle míele nu wum eye míele semaine de santé míele nu wum le Mawu Fofo la Vi la kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me amen. Míayi dzi kple hadzihawo Biblia bɔbɔ kple sɔhewo woadzi aɖe wo nɔewo yome.
Vale yika minamya wodo le Yesu come vasere si waga koha no vivo mina yapakuni woso le sike kiao vale yika minamya wodo le Yesu come vasere si waga koha no vivo gbãtɔ tso Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ me. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla vevɔ atɔ̃lia tso eƒe kpekpe 19 va se ɖe bla etɔ̃ vɔ enelia dzi. Eye woɖe evelia le Paulo ƒe agbalẽ si woŋlɔ ɖo ɖe Romatɔwo la me. Romatɔwo ta enyilia eƒe kpekpe 19 gbãtɔwo. Do ŋgɔ na Mawu nyawo xexlẽ, mina miado gbe ɖa. Yehowa mia Mawu kple mia Fofo si le dziƒo. Yeye nye si de be miase wo nyanyui la kple nu si nye wo lɔlɔnu. Miele kuku ɖem na wo ɖokuiwɔbɔtɔe be nana dziƒo nunya vavãtɔ nyagblɔla la bena wòagblɔ wo nya la tso dzime eye dzo nanɔ eme. Aƒetɔ, ʋe míaƒe dziwo bena míase wo nya la kple toɖoɖo axɔe ɖe míaƒe dziwo me eye wòate gbɔgbɔmeku nyuiwo le dzigbɔɖi me le míaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe ŋusẽ me. Amen. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta blavevɔ atɔ̃lia tso eƒe kpekpe 19 va se ɖe bla etɔ̃ vɔ enelia dzi. Emenyawo. Esia nye Abraham vi Isaac ƒe didime nutinya. Abraham ye dzi Isaac. Isaac xɔ ƒe 40 esime wòɖe Rebeka si nye Aramtɔ Betuel tso Mesopotamia ƒe vi kple Aramtɔ Laban ƒe nɔvi nyɔnu. Ke Isaac ƒo koko na Yehowa le srɔ̃a ta elabena etsi ko. Eye Yehowa ɖo to eƒe kokoƒoƒo la. Eye srɔ̃a Rebeka fɔ fu. Ke esi ɖeviawo le nu ɖom wo nɔewo le eƒe dɔme la,
egblɔ bena ne ele alea la nu ka ŋuti megale agbe ɖo eye wòyi ɖabia yewoa se eye yewoa gblɔ nɛ bena dukɔ eve le wo dɔme eye dukɔ eveawo ama atso wo dɔme ke dukɔ ɖeka asesẽ awu ɖeka eye tititɔ asubɔ ɖevitɔ eye esi eƒe vidi ɖo la wokpɔ bena venɔviwoe le eƒe dɔme esi gbãtɔ ɖo la enuti biahɛ eye fu le enu kedzekedze eya ta woyɔ eƒe ŋkɔ bena Esau eyome nɔvia hã do eye wòlé Esau ƒe afɔkpodzi ɖe asi eya ta woyɔ eƒe ŋkɔ bena Yakob. Isaac xɔ ƒe blaade eye wòdzi wo esi ɖeviawo va tsi la Esau zu adela eye wòlɔa gbemenɔnɔ ke Yakob enye amefafa eye wòlɔa gbadɔmenɔnɔ eye Isaac lɔa Esau elabena adela vivia enu ke Rebeka ya lɔa Yakob gbe ɖeka Yakob ɖanu eye Esau gbɔtso gbeme eye dɔwui ɖiti ɖe enu tete Esau gblɔ na Yakob bena na nudi aɖem maɖu elabena dɔwum ɖiti ɖe nunye eya ta wòyɔ eƒe ŋkɔ be Edom. Yakob ɖo nu nɛ be tsɔ wo ŋkɔgbevinyenye ƒle nam gbãgbɔ tete Esau gblɔ be mele kuku ge tso nu ka gɔ ŋkɔgbevinyenye awɔ nam eye Yakob gblɔ be ka atam ƒu nam gbɔ tete wòka atam nɛ eye wòtsɔ eƒe ŋkɔgbevinyenye ƒle na Yakob eye Yakob tsɔ abolo kple bɔbɔ na Esau tete wòɖu nu nonu eye wòtsodzo ale wɔ eye Esau do vlo eƒe ŋkɔgbevinyenye enye esi. Amen. Evelia, Romatɔwo ta enyilia eƒe kpukpui wuiɖeke gbãtɔwo emenyawo eya ta azɔ fɔbubu aɖeke meli na ame siwo le Kristo Yesu me la o ame siwo mezɔna le nutilanu o negbe le gbɔgbɔ nu elabena gbɔgbɔ si nye agbe si le Kristo Yesu me la ƒe se la xɔm tso nu vɔ̃ kple ku ƒe se la si elabena nu si se la mete nu wɔ o esime wògbɔdzɔ to nutilame la Mawu wɔe eye wòdɔ ye ŋutɔ via ɖo ɖa le nu vɔ̃ ŋuti la ƒe sɔsɔme eye le nu vɔ̃ ŋuti wòdɔe ɖa ɖo eye wòbu fɔ nu vɔ̃ la le nutilame bene wòawu sia ƒe dzodzenyenye la nu le mi ame siwo mezɔna le nutilanu o negbe le gbɔgbɔ nuko la me elabena ame siwo nɔ anyi le nutilanu la nutila ƒe nuwo wòdina ke ame siwo nɔ anyi le gbɔgbɔnu la gbɔgbɔmenuwo wòdzina elabena nutilanudidi la enye ku ke gbɔgbɔ nudidi la enye agbe kple ŋutifafa eya ta esi nutilanudidi enye aɖika ɖe Mawu ŋuti elabena mebɔbɔa eɖokui ɖe Mawu ƒe se la te o eye metea ŋui hã o ke ame siwo nɔ anyi le nutilame la womate ŋu adze Mawu nu o ke miawo la mienɔ anyi le nutilame o negbe le gbɔgbɔ me ne ele nenema bena Mawu ƒe gbɔgbɔ nɔ mia me la ke ne Kristo ƒe gbɔgbɔ mele ame aɖe me o la eya menye etɔ o ke ne Kristo le mia me la ekema nutila la ku le nu vɔ̃ ta gake gbɔgbɔ la enye agbe le dzodzenyenye ŋuti ke ne ame si fɔ Yesu ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la ƒe gbɔgbɔ nɔ mia me la ekema ame si fɔ Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la agbɔ agbe miaƒe nutilã
si wole kuku ge la hã le eƒe gbɔgbɔ si nɔ mia me la ŋuti. Amen. Míayi edzi kple eha bla etɔ̃ vɔ eha alɔfa ne bla tɔ̃ vɔ evelia, ha alɔfa ne bla tɔ̃ vɔ evelia eƒe kpuikpuiawo katã. Mi tsitre he Yesu le mia yɔm. Ele míaxa le aʋa wɔm na mi. Mi ne míanɔ aʋa la dzi se míaɖu futɔwo keŋdzi. Ha alɔfa ne bla tɔ̃ vɔ evelia, kpuikpui gbãtɔ kple evelia. Nyanyui la abe ale si Matteo ŋlɔe ene ta 8 tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe 9 dzi kple kpukpui 8 va se ɖe blavevɔ 3 dzi.
va se ɖe blavevɔ etɔ̃lia dzi le gɔmeɖeɖe xoxoa me. Gbe ma gbe ke Yesu dogo tso aƒe la me yi ɖabɔbɔ nɔ anyi ɖe ƒua nu eye ameha geɖewo ƒoƒu ɖe eŋu ale bena wòyi ɖe ʋu me ɖabɔbɔ nɔ anyi eye ameha blibo la katã le tsitre ɖe ƒua nu eye wògblɔ nya geɖewo na wo le lododo me bena kpɔɖa nuku la dogo yi nuku ge eye esi wole ewum la ɖewo ge ɖe mɔto eye dziƒoxeviwo va mi ke bubuwo ge ɖe kpenyigba dzi afi si womekpɔ anyi geɖe le o eye wodo nu ɖa enumake elabena womekpɔ anyi sɔgbɔ o ke esi ɣe dze la ŋdɔkutsu ɖu wo eye esi ke meli na wo ŋuti la woyrɔ bubuwo ge ɖe ŋuwo me eye ŋuawo mievu tsyɔ wo dzi ke bubuwo ge ɖe anyigba nyui la dzi eye wote ɖewo alafa ɖewo blaade ɖewo blaetɔ̃ ame si to senu li na la nese miawo la azɔ mi ɖo to lododo la le nuku wu la ŋuti ame sia ame si le fiaɖuƒe la ŋuti nya sem eye mesia egɔme o la vɔ̃ɖitɔ la va aha nu si wowu ɖe eƒe dzime esia enye ame si gbɔ wowui ɖe mɔto le la ke nu si wowu ɖe kpenyigba dzi la eya nye ame si ne ese nya la exɔnɛ enumake kple dzidzɔ ke esi eke meli ne wo ŋutsi la enɔ anyi ʋɛe ko eye ne fukpekpe kple yometiti le enya la ŋuti va la enumake woɖia enu ke nu si wowu ɖe ŋuwo me la eya nye ame si le nya la sem eye tete xexea me ƒe agbagba dzedze kple kesinɔnuwo ƒe beble vu tsyɔ nya la dzi eye wòtsi matse la ke nu si wowu ɖe anyigba nyui la dzi la eya nye ame si le nya la sem eye wòsea egɔme ame si tsena ɖewo alafa ɖewo blaade ɖewo blaetɔ̃ la amen amen nɔvi lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me abe ale si ye mie ese xoxo enea nyati si woɖe tso egbe ƒe mawunyawo mea eyae nye be lɔ̃ gbɔgbɔmenuwo
nàtse ku nu yi me míase eyae nye be ɖe Mawu wɔ mí katã bene míatse ku. Mawu wɔ mía dome ame sia ame be wòatse ku. Míatse ku evɔ menye ku tsetse ƒomevi ɖe sia ɖe o, ke boŋ ekutsetse nyuitɔ. Ale Mawu le míayɔm egbe to Mawu nyawo kple nyatia me be míanye eku nyui tselawo. Eku tsetse nyuia nu si ke ɣene vanea eyae nye Mawu ƒe nya kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ le amegbetɔ ƒe agbe me. Eya ta ɖe menye ɖekoe Mawu le dzidzim be míanɔ yeƒe nya sem ko evɔ o, ke boŋ hã la míaɖe mɔ be enya nakpɔ nɔƒe le míaƒe dzime, ale be wòanɔ míaƒe agbe nɔnɔ trɔm ɣe sia ɣi hena eku nyui tsetse. Ne míetsɔ Mawu nya etoawoa, míase eme be eku nyui tsetsea etso nɔnɔme yi me ame ƒe dzi le la gbɔ, eye wòtso nɔƒe yi ke míena Mawu ƒe gbɔgbɔ le míaƒe dzime la hã gbɔ, eye wòku ɖe nyametsotso kple tiatia siwo ke míewɔna gbe sia gbe la ŋuti le go bubu me. Ekutsetsea etso edzi ƒomevi le mía si la gbɔ, nenye be edzia ele gbesɔsɔ axɔ Mawu ƒe nya koa, kema kutsetse nyuitɔwo ate ŋu adogo tso edzi ma me. Ne míeva Mawu nya etɔ̃lia si míexlẽ gbɔa, Yesu do lo le nuku la ŋuti. Nuku la enye ame yi eƒe dɔme nyo, ta eye wòyi ɖe nukuawu ge la, ele wum ɖe afi sia afi, metso afi aɖeke ɖi o, eye taɖodzinu si le esi hafi wòdogo yi ɖe nukuawu gea, eyae nye be enukua namie, natsi, eye wòatse ku, eye eƒe kutsetse la wòanɔ anyi. Nukuwu la ya, eya nye míaƒe tɔ Yesu. Vɔ le egbemea, edɔ ame bubuwo hã be woayi ɖe nukuwuwu ƒe dɔ la dzi. Ame mawoe nye ame yiwo ke xɔ gbeƒãɖeɖe Mawu ƒe nya. Azɔ enukua eyae nye Mawu ƒe nya la. Nukua la ɖeka ko wole. Mawu ƒe nya metrɔna o. Ŋusẽ yi ke le eme tso gɔmedzedzea me kea, ŋusẽ ma koe gale eme va ɖo egbe, eye wòanɔ nenema ɖaa. Ke nu yi le eme nye be nenye be nukua natse ku la, etso anyigba yi ƒomevi dzie wòge dze la gbɔ. Nu ma tae mi ame yiwo ke xɔ gbeƒãɖeɖe nyanyuia ƒe doa, ele be míakpɔ egbɔ be Mawu nya yi ke míagblɔ la
nenye nyateƒe ƒe mawunya womatro gbo mawunya o le ƒodo ta le viɖe ƒuƒlu ta o míagblɔ enya ƒe nyateƒe abe ale yi wòle ene le lododoa mea Yesu tsɔ anyigba ƒomevi ene le míaƒe ŋkume ɖom anyigba ƒomevi ene mawoa woawoe nye ameha siwo ke ƒoƒu ɖe eŋkume ale be ne wotsɔ ameha ma woame ɖe teƒe ene me eye teƒe ɖe sia ɖea enye anyigba ƒomevi aɖe si ke le lododoa me anyigba ene yawoa woawoe nye mɔtonyigba ekpenyigba eŋunyigba kple anyigba nyui la ye wòle be mía dometɔ ɖe sia ɖe nanya anyigba yawo dometɔ yie wònye le be ame sia ame nanya eɖokui abe ale yie nunyala gã Socrate gblɔe ene connais-toi toi-même. Ne míetsɔ anyigba gbãtɔ eye nye mɔtonyigba ɖe nukua ege dze anyigba sesẽ dzi eye enumake ko xeviwo va fɔe eya nye amegbetɔ ƒe dzi si ke tu eɖokui na Mawu ƒe nya edzi sesẽ ekpe dzi ye Mawu ƒe nya mate ŋu akpɔ nɔƒe le eme gbeɖegbeɖe o kema ame yawo tɔgbi la wote ŋu gblɔ Mawu nya ɖekpekpe la ɖeko wòanɔ abe ale yi ke woaku tsi kɔ ɖe kpakpa ƒe edzime ene Mawu nya mewɔ naneke na wo megblɔa nya aɖeke na wo ne wosi to fii kɔa edo to fii enya ma ekpa ɖe fi ma ekpenyigba nye anyigba evelia le afii la anyigba mesesẽ nenema gbegbe o ekɔ aɖe xe anyigba ƒe ekpea ƒe ŋkume eyi nukua ge dze emea emie vɔ mekpɔ anyigba sɔgbɔ ne wòado ke ne wòatsi atse ku o ta le yi me ye ŋdɔʋuʋu vi aɖe va kɔa enuku yi ne mia eku ame yawo tɔgbi ɖe woawoe nye ame yiwo ke ne ga yi me ye enu le nyonyom na wo la gama me la wonye kristotɔwo ne wokpɔ srɔ̃ nyui ɖe wodzi viwo wokpɔ dɔ nyui aɖe le wɔwɔm wokpɔ ga woƒle anyigba tso aƒe wole ʋu bɔbɔewo me ele dɔa mea ɣe sia ɣi wole mission yi le gbɔgbɔm kɔa le gama me la hafi wonye na kristotɔwo gake nenye be xaxa do mo ɖa kɔa woɖe asi le woƒe kristotɔ nyenyea ŋuti anyigba etɔ̃lia eŋunyigba ɖe woawoe nye ame yiwo ke edzroawo be ne yewo se Mawu ƒe nya yewoatsɔe de dɔwɔme gake zi ale yi wole Mawu nya sem la xexea me ƒe fuɖenamewo hã woyɔ woƒe dzime xexe me enuwo vivivo dzidzia woxɔ woƒe dzime eye woawo hã wole Mawu nya ƒe axadzi le woƒe dzia me eye xexemenu dzidzi yawoa woƒo ta na Mawu ƒe nya yi ke Aƒetɔ la do ɖe wo me kema
xexemenudzidziwo wovu tsyɔ mawunya dzi le woƒe dzime womate ŋu atse ku aɖeke o. Azɔ anyigba enelia nye anyigba nyui la. Woawoe nye ame yiwo ƒe dziwo le ʋuʋu ɖi. Woɖe mɔ be Mawu ƒe nya nage ɖe yewo me, akpɔ nɔƒe le yewo me, eye woʋlina be yewoase Mawu nya me, asrɔ̃ nu le Mawu nya me. Wokpɔna egbɔ be yewoatsɔ Mawu nya ade dɔwɔwɔ me. Ke ma ʋiʋli ma tɔgbea, eya ye ɖea mɔ be Mawu ƒe nya natse ku le wo me, nenye be xaxawo wogale hã. Lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ la me, ke ma míele eme sem be le goawo katã kple ene me la, menye Mawu nya eya ye nye nya o. Mawu nya ya ele teƒe, gake edzi ke ƒomevi wotsɔ xɔ nya la, eya ye nye enya. Ale ame yiwo ke léa wo ɖokuiwo ɖe dziƒo nuwo ŋuti, gbɔgbɔme nuwo ŋutia, Mawu ƒe nya kpɔa ŋusẽ ɖe wo dzi be wòanɔ woƒe dzi trɔm ɣe sia ɣi, wòanɔ woƒe susuwo trɔm ɣe sia ɣi, eye woƒe agbenɔnɔ hã wòatrɔ wo nenema ke. Eye wòle be ame sia ame nabia eɖokui se be edzika ƒomevie le ye si, nɔnɔme ka me yeƒe dzia le. Ɖe míetia dzi ɖe gbɔgbɔme nuwo ŋuti loo alo xexemenu vivivo woawo ŋuti koe míele dzi tim ɖoa, egbe Mawu nya sɔsrɔ̃ megale o, ɣeyiɣi megale mía si o, míabɔbɔ nɔ anyi axlẽ Mawu ƒe nya adzro eme o. Réseaux sociaux, TikTok kple bubuawo woawoe le ɣeyiɣi xɔm le mía si egbe. Lɔlɔtɔwo le Kristo me, nu yi ke dzi Mawu le tso mía gbɔa, eyae nye be míanye anyigba nyuie, si ke atse ku kple agbɔ sɔsɔ. Anyigba nyuia, wobe etse kutsetsia ɖewo de alafa le ati aɖewo dzi, le ati bubuwo dzia wokpɔ blaade, eye le bubuwo dzia wokpɔ blaetɔ̃. Ele eme be mí katã mí mate ŋu atse eku alafa ya o, gake ne mí mate ŋu atse alafa oa, mí mate blaade tetea oa. Ne glo wòaglo ɖe, mí mate blaetɔ̃ ya tetea oa. Osɔfo le ma wɔ ye gblɔna be ne manye eʋu mɔdodoa nanye agblemɔ ya teti. Bibla ha bɔbɔ dzi ha be ka me ne le. Lɔlɔtɔwo eka me ne le. Eku ka tɔgbi tsem ne le. Kutsetse si ƒomevi dim Aƒetɔa le tso mía gbɔa, eya nye lɔlɔ̃, tsɔtsɔke, avulele, dzidzɔ, ŋutifafa, dzigbɔgbɔ blewu, dɔmenyonyo, dɔmekɔkɔ, nyuiewɔwɔ, nuteƒewɔwɔ, anukuaɖeɖiɖi, tufafa, ɖokuidziɖuɖu kple bubuawo. Ne míeyi ɖe Galatiatɔwo ta 5 ƒe kpukpui bla 2 ɖo bla 21 dzi me, gbɔgbɔ ƒe ku tsetsewo. Nublanuitɔea le mía ame ɖewo gbɔ, eku yiwo tɔgbi tsem míele le míaƒe ƒomewo me, le dukɔ me, le hamea me, le habɔbɔwo mea, wonye kutsetse vɔ̃ɖiwo, aɖi kutsetsewo yiwo ke míetsɔ le nu gblẽm
tsɔ le nu gbam vɔ̃ɖivɔ̃ɖi nyenye etamesese apasawɔwɔ ezanunana zanuxɔxɔ woawoe nye ku yiwo tɔgbi te míele vɔ ɖe Mawu ɖe wòdzi be ɖe míatse ku nyuiwo eye míaƒe kutsetsea nanɔ anyi ɖaa ne ele gbegblẽ ƒama ele gbegblẽ ƒe ku tse ge eye gbegblẽ ƒe kua anɔ anyi ɖaa na dzidzimeviwo vɔ míaɖo ŋkui be etɔgbi wɔvɔ kple mama wɔvɔa womekplɔ aviawo yia yɔme o ne eƒe ɖi koa dzidzimeviwo le ŋegbe ta lɔlɔtɔwo mina ne míatse ku nyuiwo nu ma ta ne míeva Paulo ya gbɔ ɖe eke ɖe ŋuti be agbenɔnɔ ƒomevi eve li agbenɔnɔ le ŋutsi la nu eye agbenɔnɔ le gbɔgbɔ la nu ale be ame yiwo ke lɔ̃a ŋutsi la me nuwo la wodia ŋutsi la me nu dzodzrowo ko gake ame yiwo ke lɔ̃a gbɔgbɔme nuwo la woawo ya wonɔa agbe le Mawu ƒe lɔlɔnu me ale ye Mawu di be woanɔ agbea ye ɖo Paulo be ɖe gbɔgbɔme nudzidzi ɖe enye agbe kple ŋutifafa gake ŋutilãme nudzidzia enye eku kema wole mía yɔm be míadzi gbɔgbɔme nuwo vevie be ne míanɔ agbe anɔ ku nyuiwo tsem mlɔeba eku nyui tetea etso nyametsotso kple tiatia siwo ke míewɔna la gbɔ ne tiatia ku ɖe ŋutilãme nuwo ŋutia nàte ŋutilãme ƒe ku gake ne tiatia etso gbɔgbɔa mea nàte gbɔgbɔme ƒe ku eya ye míekpɔ le Esau kple Yakob ƒe ŋutinya si woxlẽ na mí la me wobe Esau yi agble gbɔ va edɔwui ɖi tsi ɖe ŋuti nyama meka mo meka le yi gbegbe ye edoa yui ɖo koa be ne yeatsɔ aɖe dɔwame ma ɖaa elɔ̃ be yeatsɔ yeƒe tsitsinyenye adzra ɖe ŋuɖuɖu ta ɖe ƒodo ta ale be evi ŋgɔgbe ya wònyea etsɔe dzra ŋgɔgbevi nyenye ma nu yiwo ke ɣla ɖe mea woawoe nye be ne wo fofo megava li oa axɔ fofoa ƒe kesinɔnu akpa eve sinu ne fofoa megava li oa azu fofoa teƒe nɔla abe ƒomefofo ene eye le gbɔgbɔme la yayra ŋgbedodowo woɣla ɖe ŋgɔgbevi nyenye ma me miakpɔ be eyi ke Yakob tsɔ eƒe ŋgɔgbevi nyenyea tsɔ dzra na Esau ta yayra yiwo ke wòaxɔ tso fofoa gbɔa fofoa tsɔe ne Esau etsɔe ne Yakob numawoe Esau lɔ̃ eye wòtsɔ dzra lɔlɔtɔwo evi ŋgɔgbewo ŋutsu alo nyɔnuvi minyame ɖɔŋ ɖo ne papa kple dada woaɖo dzi ɖe mia ŋu be ne yewo megbava li etsɔwoa ame li anɔ yewo ƒe afɔtome mi meganye vi ŋgɔgbe gaflinuwɔlawo enu ya Esau wɔ le fi ya eɖe fu ye wòbu eƒe ŋgɔgbevi nyenye wa ne metrɔ ɖe mia ŋuti abe kristotɔwo enea miawo tututu gblɔm wole mi kristotɔwo ɖe miawoe nye Mawu ƒe vi ŋgɔgbeawo le xɔse me Abraham ƒe dzidzimeviwo le xɔse me
xɔsetɔwo katã ƒe gbãtɔ ƒe dzidzimeviwoe míenye gake ne eɖo afi aɖe koa míetsɔna míaƒe kristotɔ nyenyea dzrana fãa le xexeme nu didi vivivo ta vevietɔ egbe míaƒe sɔhɛawo netsɔ metsɔtsɔm na wo makpɔ dɔ gã manɔ ɖoƒe gã maƒle anyigba kabakaba matu aƒe manɔ ʋu gã me kple bubuawo ta ne wova yi ɖo afia ɖewo ye wogblɔ na wo be o posta ya li vɔ ne wo ya egbe nya lɔ be yeage ɖe eme koa evɔ netsɔ ta wotsɔ woƒe ŋgɔgbevi nyenyea abe kristotɔ nenea tsɔ dzra agbadre ɖe xexeme nu yi ke nu gbɔna yi ge ta lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me kesinɔnu yi ke nye gbɔgbɔmetɔ na mi ɖe mi megatsɔe dzra o ke ma ne míalé mawunyawo kple nyatia aƒoƒua wole míayɔm be míadzi gbɔgbɔmenuwo míalɔ̃ gbɔgbɔmenuwo míaɖe mɔ be Mawu ƒe nya nakpɔ nɔƒe le mía me ke ma míazu anyigba nyuie eye míatse eku nyuiwo míaƒe nyametsotsowo tiatia wɔwɔa nanɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kpɔkplɔ te mina ne mía aɖe asi le mía ɖokuiwo ŋuti be Mawu ƒe nya nakpɔ ŋusẽ ɖe mía dzi anɔ mía trɔm ɣe sia ɣi be míanye eku nyui tselawo gbɔgbɔ kɔkɔe nado ŋusẽ mi alea amen.
mie moto ne miatsɔ nunana ɖo kɔkɔetɔ la ƒe ŋkume. Mawu ŋusẽ katãtɔ, mieda kpe na wo, miedo wo ɖe dzi. Bena negana nu mi geɖe eye míeɖe ɖewo le me kɔ va na le gbedoxɔ sia me. Míeda kpe na wo ɖe sia ta. Míebia bena wo gbɔgbɔ kɔkɔe na wɔe bena le awalewo ɣe la, míagakpɔ geɖe ana eye nàyra ɖe dzi bena woatsɔ wɔ dɔ le wo hame la me. To mía ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Mia ayi edzi kple ta gbedodoɖa. Mia dzi ha 470 eƒe kpukpui gbãtɔ kple evelia ha 470. O Mawu, megana be manye wɛnka tsiko si kuna vivivi le zekpuia ŋu la o, ke boŋ nabena manye alɔ si tia ku la. Nɔmenye Yesu eye nye hã manɔ me o. Nɔmenye Yesu nye hã manɔ le babla sese kpɔkplɔ le wo lɔlɔ me. Babla sese le ku geɖe tsetse gbe sia gbe le ɣe sia ɣi. Nugbegbe nu sia nu gbɔ. Be nakpe nyui vavã. Le esime nese Mawu nya vɔ megbe yi ɖe ɖokuiwo me nabia se be anyigba ka ƒomevi yenye. Evɔ Mawu le dzidzim be nanye anyigba nyui. Lɔ̃ naɖe asi le wo dzi ŋuti na Aƒetɔ la be eƒe nya nakpɔ nɔƒe le me o.
anɔ titim le me o, anɔ ku tem le me o. Ɖe mɔ be Mawu ƒe nya kple gbɔgbɔ kɔkɔe woanɔ asi trɔm le wo dzi. Ɖewohĩ si nye mɔtonyigba, kpenyigba kple eŋunyigba la ŋuti be wòazu anyigba nyuie hena ku nyui tsetse. Vɔɖivɔɖi nyenye na do ɖa le me o. Ŋutasesẽ gbɔgbɔ na do le me o. Fuléle, kelele, ametsitsri ne do le me o. Lɔlɔ na xɔ ɖe wo teƒe. Tsɔtsɔke na kpɔ nɔƒe le me o. Megaɖe mɔ be ŋu kekle vivivo ɖe anyigbdzinuwo ŋuti na xɔ ɖe Mawu ƒe nyateƒe le me o. Nàdi gbɔgbɔmenuwo vevie be nàtse ku si dze. Naɖe mɔ hã be Mawu ƒe nya kple gbɔgbɔ kɔkɔe woakpɔ ŋusẽ ɖe wò nyametsotso kple tiatia wɔwɔ dzi. Xexemenudzidzi aɖeke megawɔe be nàtsɔ nyenyeyi le asiwò le xɔse kple gbɔgbɔ mea adzra nenema o. Mia Mawu kple mia Fofo, míele akpe dam na wò le lɔlɔ̃ kple amenuveve si nèɖo na mí didi la ta. Aƒetɔ, wò didi na mí eyae nye be míanye ame siwo anɔ ku nyuiwo tsem to miaƒe gbe sia gbe gbenɔnɔ me. Evɔ hafi eya nate ŋu ava emea, ele be wò nya nage ɖe mía me. Wò nya nakpɔ nɔƒe le mía me. Wò nya nakpɔ ŋusẽ ɖe mía dzi, aɖu mía dzi keŋkeŋ, be wòanɔ míaƒe dzi kple nɔnɔmewo trɔm tso ŋkeke yi ŋkeke. Aƒetɔ, wò nyae nye si negatsɔ na mí. Biabiae nye be anyigba kawo ƒomevi die nya age dze mahã. Gake míele kuku ɖem na wò be trɔ
míaƒe mɔtonyigbawo, ekpenyigbawo kple eŋunyigbawo be woazu anyigba nyuiewo. Eye gbe sia gbe míaƒe ʋiʋli naku ɖe gbɔgbɔmenuwo ŋuti gbã, ale be ne glo wòagloa, nakpɔ kutsetse bla etɔ̃ ya tete le mía dzi. Nana be gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe tsi nadza ɖe wò nya dzi le míaƒe dziwo me, ale be wòanɔ ku tsem le mía me ɣe sia ɣi. Aƒetɔ, megaɖe mɔ be xexea me na lɔ mí ɖe nu, eye míazu aƒla, eya nanɔ ƒoƒom ayi ɖusi me ava yi mia me o, ke boŋ wonya nali ke le mía me ale be le xexea me ƒe nukeklewo ŋgɔ hã míalé xɔse la me ɖe asi. Míele akpe dam le kɔasiɖa yeye si ƒe agbowo ʋum negale na mí la ta. Míetsɔ mía ɖokuiwo, míaƒe ƒomewo le asiwo me dem. Mawu wò amekplɔ siwo nanɔ mía dzi le afi si míayi, eye nàwɔe be míaƒe dɔwɔwɔ nanye dɔ nyuiwo sɔŋ ko be nàyra ɖe wo dzi na mí. Akpe be ne kplɔ sukuƒe ya wòle nu wu keŋkeŋ, ale be dodokpɔwo ƒe akɔntawo wodo klui. Akpe le ame siwo kpɔ dziɖuɖu ta. Akpe hã le ame siwo dodokpɔa mete ŋu dze edzi na wo le ƒe sia me o hã ta. Nàdo ŋusẽ wo dometɔ ɖe sia ɖe le mɔkeke ƒe ɣeyiɣiawo me, ale be ne sukuƒe yeye dze egɔmea, woayi ɖe edɔ dzi kutrikukutɔe. Ame yiwo nye sukukɔkɔ delawo, woawo hã wole dodokpɔwo ƒe ɣeyiɣiwo me toma, míegble wo ɖe asiwo me, nakplɔ wo le ɣeyiɣiawo me. Aƒetɔ, míele gbe dom ɖa ɖe ame siwo le xaxa kple ɣeyiɣi sesẽwo me tom la ta. Nɔ mía gbɔ kpokploe, nànye míaƒe ŋusẽ. Míetsɔ wò hame si nye Togo Presbyteria nyanyui hame la le asiwo me dem. Ewoe ɖe mɔ be liɖɔɖɔwo le tanɔƒea le eme vam. Ame yeye siwo ke yɔm nele hena doa dzi yiyi, míetsɔ woƒe dziwo kple tamesusuwo le asiwo me dem. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ naɖu wo dzi, eye wòakplɔ wo to mɔ nyuitɔa dzi. Ame yiwo ke le asi ɖem le doa ŋuti, Aƒetɔ, nàkpɔ wo ta dedie, nana be woanɔ lãmesẽ me, eye woazu ekpe gbagbewo siwo ke ɣe sia ɣi woate ŋu aɖo ta ɖe wo gbɔ hena aɖaŋu nyuitɔwo xɔxɔ. Míetsɔ eɖe dukɔ Togo le asiwo me dem. Mawu nabe eme nenyo na mí. Akpe be nèwɔa nuwo katã na mí nyuie le míaƒe tɔ kple Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ kɔkɔe la me. Amen. Le tsitrenu, mía ale míaƒe nyawo aƒoƒu ɖe
gbevava tɔma si aƒetɔ la fia mi me aha gblɔ be mia fofo si le dziƒo wo ŋkɔ ŋuti nakɔ wo fiaɖuɖu nava woawɔ wo lɔlɔ̃nu le anyigba dzi sigbe ale si wowɔna le dziƒo ene na míaƒe nuɖuɖu si asu mía nu egbe la mi zɔ míaƒe nu vɔwo ke mi sigbe ale si míawo hã míetsɔe kena ame siwo da vo ɖe mía ŋuti la ene megakplɔ mi ɖe tetekpɔ me o ke ɖe mi tso vɔ̃ɖitɔ la si me elabena tɔwoe nye fiaɖuɖu kple ŋusẽ le ŋutikɔkɔe yi ɖe mavɔmavɔ me amen. Lɔ̃ gbɔgbɔmenuwo be nàtse ku si dze la mixɔ aƒetɔ la ƒe yayra mɔkpɔkpɔ ƒe Mawu la natsɔ dzidzɔ kple ŋutifafa katã ayɔ mi tam le xɔse me ale be miakpɔ mɔ sɔgbɔ fũu le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ me amen. Ha alafa ɖeka bla 95 ƒe kpukpui gbãtɔ kple etɔ̃lia eya miatsɔ awu subɔsubɔla nue yayra ƒe ahũfafe ne dza lɔlɔ̃ŋugbedodoe ɣeyiɣi nyuitɔwo neva tso ɖela ko gbɔ le dzi yayra ahũfafe miehiã o vevie ŋutɔ menuveve hũ dzana mi ɖela ahũa ne dzadzro.
Ne miado gbe ɖa amenuvela kple dɔmenyotɔ akpena be nekplɔ mi va sɔleme negblɔ na mi be nenye be wowu nuku yi ke nye Mawu ƒe nya la mɔtonyigbawo nɔna anyi ekpenyigbawo nɔna anyi kple ŋudzanyigbawo nɔna anyi vɔ ne le biabiam tso mía si be mianye anyigba nyui yi ke nye avlɔkunyigbawo ebe miabe dziwo me nakɔ míalɔ be míasrɔ̃ nu míalɔ be míatsi ɖe dzi le gbɔgbɔ me míatsi ɖe dzi eye Mawu nya na nyro mi ne míaɖe fia to agbenɔnɔ nyui me eye nye kutsetse yi le biabiam tso mía si akpenawo ɖe wò dɔlawo ta le yiwo nye kesinɔ nu na mi le hame nɔ mea ɖemɔ be gbɔgbɔme tsawo nye kesinu nenema Mawu gbagbe be na aƒetɔ no le nane wòale ɖe woasi me ɖemɔ be aƒetɔ enu yiwo ke nye megbenua wòatsi megbe na mi ne kekeli kple nyateƒe na ɖe zɔ le míaƒe agbe me yayra ƒe ahũfafa ne dza ɖe mía dzi aƒetɔ ne mi zɔ anyigba ɖe dzi aɖe xɔ gbese le mía gɔme Mawu gã woe nye xɔnametɔ eye míebia wa eviwo míenye ta egbe yi le tsɔ de nu na mi míedoa nayra ɖe dzi be wòato ŋutilã le míaƒe agbe me ne mianɔ kafuwom ɖa le ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen. Akpena mi wo mianɔ nusrɔ̃ƒe ba Gracias.